Ijambo rikomeje hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kuvugwa neza ko Joseph Kabila noneho yifuza urupfu rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uwahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabanga yatangaje ko ashyigikiye igitekerezo cyo gukuraho ubutegetsi buriho bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abushinja gukora ibinyuranye n'itegeko nshinga ndetse no gutegekesha igitugu. Ibi ngibi benshi bakomeza kuvuga bagira bati n'ubundi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntazigera ava ku butegetsi kugeza igihe azapfira. Ibi Kabila yavuze mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 cyabereye mu mujyi wa Goma, aho amaze igihe kinini yituriye muri uyu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi 2025. Ibisubizo rero abibaza impamvu ari mu burasirazuba bw'igihugu bugenzurwa n'umutwe w'ihuriro bajwe intwaro. Kabila yagize ati Goma ni iwacu, iyi nzu nayiguze mu mwaka w'1999, mfite uburenganzira bwo kuba ndi hano. Ibi kandi nk'umunyekongo wese muri rusange yakomeje agira ati mfite uburenganzira bwo kuba hano no kuganira n'abanyekongo bose hagamijwe amahoro ndetse yewe n'ubwiyunge. Icyakora ubutegetsi bwa Kinshasa bumushinja gukorana n'ihuriro rya FC23 rigamije kugenzura ibice bimwe by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byatumye akatirwa igihano cy'urupfu adahari. Ashinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu kandi yarahoze ari umutegetsi ukomeye cyane w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila yakomeje kuvuga ati njye nanenze cyane imikorere y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abushinja kutubahiriza itegeko nshinga, gushaka guhindura manda z'ubutegetsi, gukoresha ingufu za gisirikare mu gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo, kugaba ibitero byibasira abasivili mu burasirazuba bw'igihugu. Yagaragaje by'umwihariko ko ibitero bya drone byagabwe ku itariki 11 niba mubyibuka neza z'uku kwezi turimo kwa gatatu 2026 i Goma, byari bigamije kumwivugana we n'abandi bayobozi bakomeye cyane bo muri FC23. Muri abo bayobozi harimo Colonel Nanga ndetse na Bisimwa ndetse na Sultani Makenga. Kabila yavuze ko hakenewe igikorwa gihurirwaho n'abanyekongo bose muri rusange, baba bari mu gihugu cyangwa mu mahanga, hagamije guhagarika ubutegetsi bw'igitugu. Birumvikana neza ko nta kindi kintu Kabila yifuza usibye urupfu rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo yashimangiye ko ibyo asaba ashingiye ku itegeko n'ingingo ya 64 ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko buri munyekongo afite inshingano yo kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abashaka gufata ubutegetsi ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Umubano hagati ya Kabila ndetse yewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo umaze imyaka myinshi urimo amakimbirane kuva mu mwaka 2019 ubwo Kabila yavaga ku butegetsi. Habayeho ihererekanwa ububasha byavuzweho cyane ndetse byabayeho guhererekanya ububasha mu buryo bw'amahoro, aho bamwe bavugaga ko habayeho ubwumvikane bwa politike hagati y'abangaba bombi. Nyuma yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaje kwitandukanya n'abo bafatanyaga, asenya ihuriro rya FCC rya Kabila, anashimangira ubutegetsi bwe bwite. Kuva icyo gihe rero Joseph Kabila Kabanga yakomeje kunenga imiyoborere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibintu byaje gufata indi ntera ubwo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakomezaga kuzamba cyane cyane kubera ibikorwa byo mu 23 n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye. Ibikorwa bya gisirikari, ubwicanyi bwibasira abasivile n'imirwano ihanganishije ingabo za leta n'iz'imitwe yitwaje intwaro bikomeje gutuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buba ahantu hateye inkeke. Abasesenguzi bavuga ko amagambo Kabila ari gukoresha ashobora kurushaho kongera ubushyamirane bwa politiki ndetse agashyira igitutu ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano ndetse yewe n'ubukungu. Tuza kujya kubana mu yandi makuru mu kanya, tukiri kuri Empire TV. Ngiye twabanye na Akiro Kanyamibwa. Stay safe, be blessed, we love you. Mwibuke kandi subscribe.